Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте «Вагаз» телевизион ачык конкурсын игълан итә. Гаризалар 2023 елның 1 октябренә кадәр видео язма рәвешендә кабул ителә. Тулырак мәгълүмат TRT-TV.ru сайтында. Әссәламу алейкум вә рәхмәтуллахи вә бәрәкәтүһү. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе 1 марттан Татарстан диния нәзарәте белән берлектә «Вагаз» телевизион ачык конкурсын игълан иткән иде. Аның максаты вагаз жанрын популярлаштыру һәм татар телендә иң оста вагазчыларны ачыклау. Конкурс шарты буенча һәр җомга, хөрмәтле тамашачылар, вагаз сөйләүчеләр белән сезне дә таныштырып барабыз. Muhtaram cemaat, azizi müminə qardaşlar, Allah Teala'ya biz iman kılabız, hem Allah Teala'ya biz ibadet kılabız. Muhtaram cemaat, benim vagazım münafiklik turunda. Dünyada bizim vakitte kaybir aybirler işlenir, kişiler kürsünler için. Kişinin işitevin Allah Teala'nın işitevinden bilgirek koya. Beregiz muhtaram cemaat, ulşıl vakitte münafiklikten mümkün bulurga. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir hadis-i şerifi var. Kaysıda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Min korkam benim ölüm seyahatimden son dünya yüzünde münafiklik taralır. Kaybir aybirler bizim dünyada riya için işleneler. Münafiklik için işleneler. Allah subhanahu wa ta'ala özünün Kur'an-ı Kerim'inde yazar bir büyük mühim ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel munafikine yukhadi'un Allah vallahu yukhadi'uhum. Munafiklar Allah tırışalır Allah Teala'na aldarga. Allah tırışalır Allah Teala'ya yangalarga. Lakin Allah Teala onlarını özlerin aldar. İlk birinciden biz tiyiş Allah Teala'nın soraga bizim yüreklerimizni çistartırga. Bizim imanlarımızı dürüst yola salsın. Biz ilk birinciden tiyiş uylarga Allah Teala bu amelge riza bulur mu? Allah Teala bu amelge bizge emir etti mi bu amelini işlerge? İlk birinciden biz tiyiş özümüzün niyetimizin dürüstlerge. Biz tiyiş özümüzün niyetimizin dürüstlerge ibelirge ni için biz bu dünyaya kildik. Kişinin mahtavı ol 5-2 minutka muhtaram cemaat. Lakin Allah Teala'nın rizalığı, Allah Teala'nın acı sevabı ol muhtaram cemaat mengelik. Allah Teala her bir biznin amellerimizni yaza. Allah Teala her bir biznin günahlarimizni yaza. Allah Teala küre her bir biznin amellerimizni. İnnel munafikine fid derkil asfel. Çinlikte munafiklar alır bulur cehennemin en töp azabında. İhtibarınız için rahmet. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Вагаз телевизион ачык конкурсының нигезләмәсе белән безнең телерадиокомпаниянең TRT-TV.ru сайтына кереп танышырга һәм гариза үрнәген йөкләп алырга мөмкин. Ә бүгенгә барыгызга да бәрәкәтле тормыш теләп сау буллашам. Әссәламу алейкум вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү.